Pužići sa sirom. Fantastično mekano testo koje sam nedavno pronašla i sada ovaj recept delim sa vama. Isprobajte jer je savršen. U 50 ml tople vode dodat ćemo 20 g sveže kvasca, 1 kašičicu šećera i 2 kašike brašna. Sve ćemo izmiješati i ostaviti sa strane da se kvasac aktivira i udupla. Za to vrijeme u 500 g brašna dodat ćemo kašičicu soli, 100 ml mlijeka i 100 ml jogurta, 30 ml ulja i 2 jaja. Jaja ćemo prethodno umutiti, zatim ćemo ih dodati u brašno. Kada se kvasac aktivira dodat ćemo i njega. Zatim ćemo ovo testo dobro umutiti. Ja sam ovaj put mutila mikserom, ali možete naravno i ručno, samo što mikserom traje mnogo kraće. Kada se umuti, testo je pomalo lepljivo, ali nemojte dodavati više brašna. Testo ćemo prekriti sa stretch folijom i umotat ćemo u krpu, zatim ćemo ga ostaviti na toplom 1 sat da naraste. Posut ćemo malo brašna na podlogu, zatim ćemo blago premesiti ovo testo i nakon toga ćemo ga razvijati upravo u gaonik. Za nadev ćemo pomiješati 250 g sitnog sira, ja sam koristila domaći, i 1 jaje. To ćemo sjediniti i premazati preko kore koju smo već razvukli. Testo zamotamo u rolat. Svaki put ga blago povučemo prema sebi na unutra kako bi fil čvršće stajao i ne bi curio kada sečemo testo. Za sečenje koristim konac za šivenje, uzimam jedan komad kako bih lakše isekla testo, ali ovo možete da radite i sa nožem. Meni ovako komadi izgledaju mnogo urednije, zato tako i isečem. Ponovo ćemo prekriti pužiće i ostavit ćemo ih pola sata na toplom da se uduplaju. Za to vrijeme izmutit ćemo 1 jaje sa 2 kašike mlijeka. Sve ćemo sjediniti, sa tom smesom premazat ćemo pužiće koji su nam već narasli. Rernu ćemo zagrijati na 220 stepeni, pa nakon što premažemo ove pužiće ubacit ćemo i da se peku oko 20 minuta. Proverite vrijeme, zavisi od vaše rerne. Hvala vam na gledanju. Do novog videa. Pozdrav!